Sator ar an nehu craven count Theo, Hovis the Trejo, Hotash Bonton Vo, a grave Peile Mhuineacháin trish, but Docret a mal at Blianta Beganos. Inniskeen vi Cumann Grattan Inniskeen, Ferna Hug Clay Untucht Vo a Fefe Tree. And I wrote the Derek Hurlish and Gerta as a gear crave Mhuineacháin of Vochant on Nigel Dada Hocht. Nun I wrote Lish and Vo on Desha Hapu as Caoin Hogan to draw crave Olle. Ní háir tú slán á man tráthdrachta. The Lord déanta go déanana an sáig an bhá agus trí cheanga meas na gosantóirí le Tommy Mallon, Kieran Hughes agus Cillian McKenna istigh an tús. Damien McCarthy le Tomar captain agus tá ahrúile déanta meas na dosa le Francis Maguire istigh an tús. Sé Michael Monaghan captain Inniskeen Ceannais agus tosnóigh Oisín Monaghan agus Harry Monaghan i lár Parkadómh. Tá tosa din chéad scobaí. Fearmach le hití Conor Jones, Kieran McNulty, Sean Jones agus ahrúháin déanta le Shane O'Connor istigh an tús in an a Donal Mean. Stó deas bailisteach an sodí Cluiche Ceannais. Dá héimh gurig craobh na bliana seo a bhreilótha. Hí dar nó agus nad seo in bhla blianta beag an nús deisir Bhoincphointí an trosa ag Jack McCarran did agus snasna sár scór an tonig an bhá. Inniskeen tatan sá leis an óige agus dar nó idir sa craobh dá bhíonach an Cumann ar an lá leotha. Ag rudí difriúla an sod Ceannais na deis an seo sa agus well é sin ag sin hanratí. Fearnar neistí gá chúlín. Ratha an bhá agus réiteoirí ligant an bhuntáiste bhí brethir Gansi an son an Caoin ag turlingt agus ag deire Haran Seannais an scór maithríis an son ag an bhá agus na cnílacha dul inolchas an sá. Buaicphointí san clé lechanis gona clún tibrid. Deis scóráil eile agus tá sé sin Haran Seannais an ceathrú cúlín sa chéad leathan son ag Tommy Mallon. Trí cúlín mar áras bárig an bhá. Cansa cumad a leistigh díreach an son ag Inniskeen agus tá tríd antan ní léon ceist. Shane Hanratty le Shellah. Spás ó sa córan seosáid Conor Jones. Rown ar yes agus ar Clay trí le sé scór é hain Jones an cansa ag turlingt agus Haran Seannais an ord scór ag Jones. Inniskeen a chatbout ó an eile. Bú úntaach sa clé leachchanis go na machar clúna. Tá tris fiosú ón marisiga cinnte deisig an lán tosí sin é Andrew Woods beidir scór an cléthe sóiríirt an son ag Woods. Fiorna leid a ríist agus sanis sin ar cótharic ag glúnó sinis scór ag tastáil ón bhathair Dave eile. Ó bhfuil déanamh an iarracht seo ag Shane Carey ag taiste le gcónaí agus tá sé ag an a scór fad an son ag Carey ceanna heasta gón bhá agus díogar níg an bhearna síntaachtaí péireachá. Conor Grattan pasta go thnáis tá si gimmert níos fear ní léon ceist fé agus tá sé sin aim si go snasta ag Conor Jones. Chapter reach Kieran Hughes, Tainam Lianta go shoot, Slown had treated to D Tommy Mallon on a clear fad Emmerga shoot Ceannais. Sor Coolin Elega. This Weller Dave Ella Shantanishik Andrew Woods. Trish of her house, the Inniskeen Gadisha, on the phone of Cormarisht. Jacker with a scaroon to the well, I'm Breshik Castoil. Rachel Ligand, the Nimmer Dollar saw. Inniskeen le Shellah and Rachel Raymond Malone agus ag Derritan Adog Yerig Sheit and Will Tosh out the Ryan Timmer Hori istigh an son agus Sha and Breshik Castoil Desh ag an bhá Caoin ag Conor McCarthy Harnasho Gurtu Inniskeen sa túir scór tá trí cúlín oscailte mar áras bar deis é sin a leidú le Bhoincphointí ó Sean Jones sóiríocht ar fad ag a siúd. An bhá teachta ríist né gréibh as does é an búte go deirnach an sá in Mhuineacháin agus iad glór trí cheang as i chéile an sa Ceannais an Caoin ag taistil ag a deir ó cos Iver 3D Conor McCarthy Filto Gortu Ord score ríiste ge. Tá me gemacht. Deisio an elegant bhá.
Mark McPhillips, tá sé sin a methe agus cumé sin an adóg Yerrig Shaitan so Crave Ivra Fehe Carrig an Vo Crid Inniskeen go dtí an deire a tahi beagán sa mreis ag an Vo. People have been saying, can we keep it up? And these boys have been doing it for years now, like, but it feels just as good as the first one. I've been talking to the rest of the boys, Darren, I'd say, Darren and Kieran and Mick, and boys have been doing it for so long, like. I hit 1 or 2 at the start and the confidence was just high, so I kept on going, and obviously when you've Jack in there, you've Seth coming on, you've Maddie in there, a lot of attention is going to go to them, so if the attention's not to you, you have to make the most of it. Like, Rory had a big 2-pointer in the second half to keep us going, and we didn't know if it was 4 points at half time was going to be enough. Like, we knew we had the legs and for the extra time, and knew we had the experience for extra time, like, so yeah, we are confident going in for full time. Leave Connell next in 2 weeks. Look, we'll celebrate tonight and we'll celebrate tomorrow, and then we'll go after that.